Maşallah maşallah. Birenin gözünde, birenin sözünde var değil. Rekord. Dünyanın rekordu. 232 Guinness жаңылады, Guinness. 232,5 kilogram. Dünya boyunca çempiyon 231 kilogram milyon деген koçar olsa, oşanın liniyası bu. Oşanın. 232 kilogram. Erbol Mırza'nın çarpasına çıkan. Maşallah. Rekordu жаңылады, rekordu. 232,5 kilogram. Dünyanın rekordunu жаңыладым da Kuday buyursa. Lot деген milyonlu nevresi. Hazırkı Mısır'daki, mana Orta Aziya'daki en ağır salmaktaki koçkur Davaz Oğuz'dan çıkmadı, koca boyunda. Vay barakında, Kırgızstan buna. Başka memleketler, araşa suyucular. Kup getip alыңыздар emin. Orta Aziya boyunca Maşallah. Mısır en yukarı salmakta iyiligin Lord Koçkuru Kırgızstan Respublikası'ndan alın işinin Kutuktayız. Bunda rekordu жаңылады. Kuday buyursa. Maşallah. Lord. Oşanda limonlu nevresi mi? Limonlu nevresi Lopez'in balasından. 231 kilogram dünyanın rekortun buzdu bunlar. Koçkuru nerede gelen adam? Koçkuru nerede? Gel ya avusrak duralım biraz avusrak. Tuğanlar. Rekortun buzdu. 238 jarma boyu çenelgen yok. Metri bir şey. Boy metre çoğurda. Tuğanlı geç boyunca. Sen işte burada. Başka memleketler jeti alsın mı? Jetpe. Rekord hazır. Rekord. Arasan boyunca düğün ödülüyor. Rekord жаңыланdı. 238 жарым kilogram. 231 kilogram buzdu. Milyon ha. Milyonun balası Lopez'in balası. Oşanda limonun nevresi oldu. Dolar ne? Milyon. Akırı. Milyon. Bak ne deydin? Jayladı ya. Ne deydin? Мақсаты жана аракетти болчу чынында канча жылдан бери аракет жүргөн ушул. Эми рекордду жаңылайын деп килограмм болчу. миллион деген кочкор. Буюрса. Миллион кочкордун баласы Лопес деген кочкор болгон. Ошо кочкордун баласы бул. Өзү эгиз түгөйү өз короодо туулган. Бул 4 жолку международный выставканын чемпиону. Былтыр эле негизи бул рекордду жаңыламакпыз. Ушундай экен быйыл жаңылап отурабыз. Былтыр болду 207 жарым менен Казакстанда. Ошо Казакстанда 225 килограмм болуп турган кезинде Казакстанга барганбыз да. Анан 1000 километр жол жүрүп 207 килограмм болуп ошол жактан көрсөткөн. Туугандар, бир кол чалып койгулачы. Рекорд талаш. Эки жаштарда 217 килограмм бул Кыргызстанда жок. Орта Азияда 217 килограмм да жок. Hazır taza salmağı kaç oldu? Hazır taza salmağı 232 жарым болду.